Dyondzo ya siku ra namuntlha yi ta huma eka buku ya Timhaka chapter 3 verse 12 ku fika 26. Right, so hi le ku dyondzeni ka buku ya Timhaka ekerekeni ya hina. Hi lava ku twisisa leswaku buku ya Timhaka yi vulavula hi yini. So ni twa ku ri nkateko lowu kulukumba swinene loko hi dyondza buku ya Timhaka. Hikuva buku ya Timhaka yi hi dyondzisa masungulo ya kereke ya hosi. Now, loko Yesu Kreste a ri emisaveni eka buku ya Matewu, Marka, Luka, Yohana, Yesu Kreste a ri munhu loyi a nga velekiwa a ta emisaveni, kusuka kwalano a dyondzisa, a horisa vanhu, kusuka kwalano a vambiwa, a fa. Kambe before a vambiwa, a fa, i vulavule timhaka ta leswaku ni ta aka kereke ya mina. So now kereke ya Yesu Kreste yi sungula ka buku ya Timhaka. So ni twa ku ri nkateko hi ndlela leyi. Standard xa kereke a xi vekiwi hi mfundhisi, kumbe ndlela leyi kereke yi fambisaka hi xiswona a yi vekiwi hi mudyondzisi. Kereke, mafambiselo ya kereke yi vekiwa hi n'winyi wa kereke, ene n'winyi wa kereke i mani? I Yesu Kreste. So buku ya Timhaka yi na mafambiselo ya kereke. Now, as we are learning from the book of Acts, just to review a little bit, we are learning from the book of Acts. We started with it from chapter 1, and now we are in chapter 3. Today it's verses 12 through to 26. As we know that the Lord Jesus Christ came into this world with the purpose of saving us as sinners. Well, as he was here, he ministered to the people, and before he went to the cross, he promised that he will build his church. And now we know that it means the beginning of his church was in the book of Acts. So it is a privilege for me to know that and to be doing at the time where I am privileged to be an elder at the Church of Trinity. So the standard of the church is not set by the elder or the teacher, but the standard of the church is set by the one who the church belongs to, and now the church belongs to Christ. And so it is a privilege to know, and also it is a privilege to teach through that, because now we have seen, at this time, we have seen the beginning of the church in the book of Acts, and how the church ought to conduct itself. So that is a privilege, and I do hope that as our church have learned from that, we are also going to take some of those aspects and examine ourselves as a church. Mr. George this morning said we should pray that we ought to love one another, and that needs to, spread among us the way that the believers loved one another. In the book of Acts chapter 2, it was that no one was lacking in any way in the church. That is, they cared for one another, and therefore they showed that love in terms of, oh, what do you like? Can we help in this way? Kind of love. And I pray and hope that will be such a church in Trinity as we look at the very first church. But then today we have a lot of churches in the world, really, which are just gatherings. But the Church of Christ, which we see in the book of Acts, is what we want to reflect as Trinity. Hi lava ku fana na kereke yo sungula, a hi lavi tikereke to tala kumbe vanhu vo tala va ti vitana tikereke lomu handle, and hi ti tiva hi mavito. Kambe loko hi landzelerisa i ku n'wana na n'wana i dyondzisa hi leswi yena a ti twisaka swona ku namuntlha moya wu te. Well, we learn what is in the Bible. So at least our church needs to be known as the Bible-loving church. So today we have reached in Acts chapter 3, verse 12 through 26. And then the title of my sermon is Men of Israel. Men of Israel. Vavanuna va Israel kumbe rixaka ra Israel. Vavanuna va Israel kumbe rixaka ra Israel. Men of Israel. Men of Israel. We will see as we go through my sermon today. Men of Israel. Now we are looking at
the way these men of Israel, they had their hatred towards the Lord Jesus Christ. We are looking at how Peter persuaded them to turn from their hatred. We are also looking at Peter's warning for these men if they were not going to turn. So I have 3 points under this sermon today, which is Men of Israel. That is the title, Men of Israel. 3 points. The first one would be the hatred of these men. Rivengo leri va Israel va nga va na rona, kumbe rivengo I point yo sungula leyi sukaka from verse 13 kufika 16. From verse 13 and 16. And then we have Peter's persuasion from verse 17 to 19. Kukhorwisa ka Petro from 17 to 19. Kukhorwisa ka Petro. And then we have Peter's warning in verse 20 kufika 26. Kulemukisa ka Petro eka verse 20 kufika 26. Now, I'll read verse 12 and 13 and I'll pray for us before we start. So I was just giving the title and the outline, the 3 points that I'll be looking at today. So that is the Men of Israel, the title of our sermon, and we're going to look at their hatred, Peter's persuasion, Peter's warning. Verse 12 and 13, before I pray, Petro loko adundisa entepeleni, kaku loko Petro a swi vona a byela vanhu aku vavanuna va Israel mi hlamalela yini mhaka leyi kumbe mi hi tlhavela yini hi mahlo ku kota loko ingi hi fambisile munhu loyi hi matimba ya hina kumbe hi vukhongeri bya hina xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo xikwembu xa vatata wa hina xi dzunisile nandza wa xona Yesu loyi xi n'wi nyiketeke loyi mi n'wi nyiketeke Pilato mi n'wi landzula emahlweni ka yena kasi yena a n'wi avanyisela ku n'wi tshunxa. Let's pray. Xikwembu tatana xikwembu xa le henhla ni rhandza ku mi khensa ku mi dzunisa eka siku ra namuntlha ni khensa rito ra n'wina hosi leri ri nga na vutlhari bya moya, rito ra n'wina leri kotaka ku hi fambisa tanihi vakreste emisaveni, rito ra n'wina leri ri kotaka ku hi pfuna ni ku hi pfuxa eka ku tlela ka hina ngopfungopfu hi timhaka ta ku pfumala vutivi. Kutani hosi sweswi ni khongelela timbilu ta hina ku amukela ntiyiso lowu n'wina mi wu huhuteke leswaku wu ta hi dyondzisa, wu ta hi khorwisa, wu ta hi ololoxa, wu ta hi kurisa eku lulameni. Na kombela hosi leswaku mi ndzi pfuna ku nga vi miehleketo ya mina kambe a ku ve ku hlavutela loku humaka eka Bibele, hikuva xikwembu marito ya n'wina ma na nkoka ku tlula marito ya mina. Ndza kombela hosi ni ri karhi ni khongela na nhlengeletano ha Yesu Kreste. Amen. Right, so a hi languteni eka tivhese leti ti nga hi nga se za hi fika eka verse 12. So the review of the background, chapter 1, Yesu Kreste u ya ematilweni. Loko Yesu Kreste a ya ematilweni kumbe xana a nga se ya ematilweni u tshembisile yini? Moya lowo kwetsima. Right? Now, moya lowo kwetsima wu fika eka timhaka chapter 2. Se loko wu fika eka timhaka chapter 2, vanhu va tiku va sungula ku hlamala ku humelela yini hi ku loko moya wu fike hi ndlela ya ku vanhu lavawani va sungula ku vulavula hi tindzimi to hambana, leswi nga endla leswaku vanhu va hlamala. Se loko vanhu va tiku va hlamala ku humelela yini, Petro a va nyika ku dyondzo kumbe a va dyondzisa ku leswaku well i moya lowo kwetsima lowu nga tshembisiwa hi Yesu Kreste. Now kusuka kwalano a nga lo va nyika dyondzo ya ku va tivisa ntsena, i lo va nyika dyondzo ya ku tlhela yi va pfuna leswaku moya lowo kwetsima wu tisiwile hi Yesu Kreste loyi n'wina va Israyele mi nga n'wi dlaya. Moya lowo kwetsima wu tisiwile hi Mesiya. Kutani Petro a ku hina hi timbhoni ta swona sweswo.
kutani kusuka kwalano loko a va dyondzisile va tlhaveka timbilu loko va tlhaveka timbilu va hundzuka va khuvuriwa va sungula ku va joyina kereke leyi a yi ri kona kwalano kusuka kwalano hi twa hi laha va nga hanya ha kona kumbe hi twa hi laha vakreste va nga khomana ha kona ekerekeni eka timhaka chapter 2 verse 42 ku fika 47 kusuka kwalano eka vhiki leri nga hundza hi vone Petro a endla singita Petro u endle singita leriwani eka munhu loyi a nga tswariwa a ri na vulema kumbe loyi a nga fambi kumbe a nga beburiwa a nga fambi naswona a n'wi horisa loko a n'wi horisa vanhu va hlamala ku xana i swi endlise ku yini so eka vhiki leri nga hundza hi dyondzile hi laha vaapostola va nga horisa xilema. Now, just a short review. We know that from the book of Acts, it begins when the Lord ascended to heaven. And before he did that, he promised the Holy Spirit. That is in chapter 1. And then in chapter 2, we see now the Christians or the believers, they welcome the promised Holy Spirit. And the people were amazed, or the people were wondering what is going on in this church. And Peter took the opportunity to explain that, well, this is the time in which the Holy Spirit is coming to us as promised. And therefore you must know, the men of Israel, that the person whom you have killed is actually the Messiah who sent this Holy Spirit that you see us doing, speaking in these different tongues. And therefore they were pierced to the heart because they have killed the Messiah. And they repented of their sin, and they joined the church. They were baptized, and from chapter 2, verse 42, 47, we see how they started living in a godly manner. And last week we learned about now, there was a time where Peter healed a lame man, or a man who was born lame. And now we want to take off from that story. After healing the man, now verse 12 begins with Peter addressing the crowd that, why are you amazed? Because now he healed a lame man who was born with lame, and then he healed him, and they were so surprised. So now we begin with that background that these people who were surprised, it was because of that miracle. So last week we learned of the miracle that Peter performed on a lame man. And so now people, as they are amazed, he come to address the crowd. Right. So Acts chapter 3, verse 12. Ni hlayile leswaku loko Petro a swi vona now, tsundzukani leswaku Petro I horise munhu wa vugona, okay? Petro U horise munhu wa vugona eka chapter 3, verse 6. He healed a lame man. And now, verse 11 talks about these people came and they were amazed at what Peter has done. So vanhu lava va tsutsuma va hlamala ku humelele yini. Loko swa ha te tano hi vona hi laha Petro a tekaku nkarhi aku okay, I need to explain this. Ni lava leswaku ni mi hlamusela. So Petro, you know, a ri na vunhenha kumbe a rhandza these opportunities. You can see that he loved opportunities like this. The same opportunity presented itself after the Holy Spirit came. And then there's another opportunity now. The people are gathering because of something happened. And then Peter took the initiative and took courage and said, listen. Now, Petro ala ku byela vavanuna va Israel. Loko ni ku vavanuna a ni vuli ku a ku ri vavanuna ntsena, ni vula ku rixaka ra Israel. Because a ku ri tikweni ra Yerusalema, ku fana na ku hi ku hi le ka Mbokota. I tiko ra ka Mbokota ku na vanhu va ka Mbokota. So a ku ri tiko ra Yerusalema ku na vavanuna va Israel. So Petro aku mi hlamalela yini? Why mi hlamala engaku hi hina hi nga horisa munhu loyiwani? Now vanhu va n'wi voni a horisa munhu loyi a nga tswariwa a ri xilema. But then va hlamarisa hi swona. So aku why mi hlamala? A heta ku vutisa sweswo Petro, verse 13, I vulavula xilo xo hlamarisa swinene. I vulavula xilo xo hlamarisa. Now this is just the introduction before we get to the main point, which is their hatred. Because Peter is going to talk about their hatred. So
Petro a vulavula xilo xo hlamarisa eka verse 13 i ri xikwembu xa Abrahama ni xa Isaka ni xa Yakobo, xikwembu xa vatata wa hina xi dzunisile nandza wa xona Yesu loyi mi n'wi nyiketeke Pilato mi n'wi landzula emahlweni ka yena, kasi yena a lava ku n'wi tshunxa. So ku humelela yini la? Hi vona Petro a tirhisa rito xikwembu xa Abrahama, Isaka na Yakob. Now hi swi kuma kwihi eBibeleni swilo leswi? Xana i ro sungula hi swi twa? Is it the first time we are hearing of how Peter is addressing God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob? Is it the first time? Xana i ro sungula hi hlangana na ku hlamuseriwa ka xikwembu hi ndlela leyi? No, it is not the first time. Now, what is Peter doing here? Petro i lava ku va kombisa leswaku munhu loyi va nge i Yesu Kreste hi yena a nga horisa matimba ya yena ma horisile xilema. So what we see is leswaku Peter is now going to attribute the power that has healed the lame man to someone else. That is Jesus Christ. But then the way he does it, he's connecting it that this is not different than what you have always known. You have always known about the God of Abraham, the God of Isaac. Now he's going to connect it to the Lord Jesus Christ, that it is the same God. God did that. God did it through the men that you handed up to be killed. Hileswo Yesu loyi wana anga horisa xilema, ka hari Yesu wun'we loyi hi n'wi tivaka through xikwembu xa Abrahama, through xikwembu xa Isaka, through xikwembu xa Yakob. So a va hlamusela kumbe a khomanisa mhaka leyi hikuva Israyele a va tiva timhaka ta xikwembu xa Abrahama, xikwembu xa Isaka na Yakob, a va tiva sweswo. Se a lava ku va kombisa ku xikwembu lexi n'wina mi xi tivaku hi xona xi nga horisa munhu loyiwani ha Yesu Kreste loyi mi nga n'wi dlaya. So just explaining that, he wanted to connect that and also attributing the power to Christ that he has healed the lame man. Now, let's get to the main point of seeing their hatred, because Peter is going to describe their hatred towards Jesus Christ. And we see the whole story in Luke chapter 23 of when Christ was going to be crucified. So, hi lava ku vona point yo sungula, hi lava ku vona rivengo ra va-Israel. So va-Israel, loko hi languta eka buku ya Luka chapter 23. Luka 23. Loko mi kumile mi nga hlaya nhlokomhaka. Luka 23. Lava nga hikuva va nga hi hlayela nhlokomhaka Luka 23 hlaya. Yeah, and we find vitu Pilato eka verse 13, ayiswona? Eka timhaka chapter 3 verse 13, we find vitu hi kuma rito Pilato. Now, Pilato i munhu loyi a ri na vuhosi kumbe bya ku niketa ku avanyisiwa. So Yesu Kreste i yisiwe mahlweni ka Pilato, a fika a avanyisiwa kumbe xana a lava ku vona leswaku xana i na vudyoho na. So Pilato a vula leswaku mara mina a ni voni vudyoho eka munhu loyiwani about 3 times. If you can read the whole of Luka chapter 23, mi ta twisisa xitori lexiwani. So, in fact, Luka 23 verse 22, a vulavula na vona ra vunharhu a ku loyi u dyohile yini xana, a ndzi kumi eka yena nandzu lowu a nga dlayeriwa ka wona, hikwalaho ndzi ta n'wi ba kutani ndzi ta n'wi endla yini? Ndzi ta n'wi tshunxa. Okay? Luka 23 verse 22. Ndzi ta n'wi tshunxa. So Pilato a ri ready ku va a va tshunxela Yesu Kreste, kumbe Pilato a ri ready ku va Yesu Kreste a nga vambiwi. Now, Petro i ri xikwembu xi dzunisile Yesu Kreste, kumbe xikwembu xi endle leswaku Yesu Kreste a horisa munhu loyiwani. Xikwembu xi endle leswaku Yesu Kreste a horisa xilema lexi. Kambe hi lava ku languta rivengo ra va-Israyele hi leri. Petro i ri Yesu loyi mi n'wi nyikeke Pilato, leswi vulaka leswaku Petro
leswi vulaka leswaku Pilato a ri ready na ku nyiketa Yesu Kreste leswaku a tshunxiwa. So we know that Pilate was ready to give them or to release Jesus Christ so that he may not be crucified, but the Jews said, no, let him be crucified. The whole story is in Luke 23. So Pilato a ri ready na ku va tshunxela Yesu Kreste, kambe Petro aku n'wina mi n'wi nyikete Pilato. Hi ndlela yin'wana n'wina mi kale mi fostela ku Yesu Kreste a dlayiwa. So mi n'wi nyikete Pilato. Hi vona hi ndlela leyi a va nga n'wi lavi Yesu Kreste, va n'wi nyiketa Pilato hambileswi a nga ri na xidyoho, va n'wi nyiketa eka Pilato. Petro a ya emahlweni aku kambe n'wina mi landzurile la kwetsimeke, la lulameke, kutani mi komberile ku nyikiwa mudlayi. So enkarhini lowu Yesu Kreste a fane a vambiwa eka wona, a khotsiwile kumbe a ku ri na munhu un'wana loyi a fane a vambiwa na yena, a va ku Barabbas. So loko mi hlaya eka xitori xa Luka chapter 23, ematshan'wini ya ku va tshunxeriwa Yesu Kreste loyi a nga ri na nandzu, vaIsrayele va ku hi tshunxa lowun'wanyani i mudlayi loyi a vuriwaka eka buku ya Luka chapter 23. Va ku hi tshunxele mudlayi lowun'wanyani, va ku a ku dlayiwi Yesu Kreste, but Yesu Kreste a nga ri na nandzu. So hi ndlela yin'wana a va venga Yesu Kreste hambileswi a nga ri na nandzu. Just imagine ku va i venga munhu loyi a nga ri ku na nandzu, kumbe munhu loyi a nga tilulamela eka tindlela ta yena, wena i sungula ku va i va na mavonelo man'wana hi yena. Now interesting hikuva verse 15 yi ku kasi mi dlele hosi ya vutomi, you killed the prince of life. Mi dlele hosi ya vutomi loyi xikwembu xi n'wi pfuxeke ekufeni, kutani hina hi timbhoni ta swona. Loko hi languta leswaku Yesu Kreste i dlayiwile kumbe i vengiwile, va n'wi venge njhani vaIsrayele? Va n'wi nyiketile Pilato hambileswi a nga ri na nandzu, va n'wi landzurile, because Pilato i te ni mi tshunxela Yesu Kreste, va ku a hi lavi Yesu Kreste, hi lava loyiwani. And then loyi a va lava yena a ku ri yena loyi a ri na nandzu, a ri yena a ri mudlayi. Now you look at that, why could the Jews do that? Why would the Jews say that we want someone who is a murderer to be released instead of Jesus Christ who had no sin? Well, in some ways we are doing that today. In some ways we are doing that today. We know of the Lord Jesus Christ. Ha tiva hi Yesu Kreste, hina hi nga tshama la kerekeni. Hi tiva leswaku Yesu Kreste I munhu loyi a nga riki na xidyoho. If we are sitting here also today, there might be a way that we are doing the very same thing that the Jews did. They denied the Lord Jesus Christ. They disowned him. They handed him to be killed. How many times have we been hearing about this perfect Lord Savior, and we are not accepting the gospel? Ikangane hi kha hi dyondzisiwa hi Yesu Kreste loyi a nga ri ku na nandzu, loyi a nga zangiki a ri na nandzu, in fact hi yena a lavaka ku hi ponisa, kambe hina a hi le ku n'wi laveni. So wena yi nga ti byela ku well mina a ni n'wi vengangi Yesu hi ku a ni endlangi nchumu, vayuda va n'wi nikile Pilato leswaku a dlayiwa, but are you accepting the Lord Jesus Christ as your Savior? Now Yesu Kreste u dlayiwile hi vaIsrayele kumbe I niketiwile eka Pilato hi vaIsrayele va n'wi dlaya. So Petro a lava ku va kombisa leswaku n'wina mi kombele rivengo eka Yesu Kreste. Peter wanted to drive this truth that now if you see this man who is healed, this man who has been crippled from birth, if you see him healed, the power that has healed him, it is through the God that you know, through Jesus Christ that you killed. You denied him, you disowned him. Peter wanted to drive that truth to them by showing them that you hated this man, but it is this man who healed this crippled man. And he's going to explain how that happened in verse 16, which he's saying now that, and his name
by faith in his name has made this man strong, whom you see and know, and the faith that is through Jesus, he has given this man perfect health in the presence of all of you. So verse 16 hikwalaho ka ku pfumela vito ra yena hi rona vito ra yena leri tiyiseke munhu loyi mi n'wi vonaka mi n'wi tivaka. Kutani ku pfumela ka Yesu ku n'wi hanyise swinene emahlweni ka hina emahlweni ka n'wina hinkwenu. Timhaka 3 verse 16 Petro se wa hlamusela ku this is how he was healed. Petro aku ripfumelo ra hina eka Yesu Kriste. Kuba hina hi pfumela eka Yesu Kriste through the faith that we had, or the faith that we believed in Jesus Christ, it healed this man. Ripfumelo ra Petro eka Yesu Kriste ri horisile munhu loyi a ri na vugono eka chapter 3 verse 6. So what is Peter doing here? So he laid a foundation to say, it is not me who did it. I mina ninga n'wi horisa. And we made a disclaimer last week, leswaku please be careful when we talk about apostles doing miracles back then, because I know vanhu va ka hina hi rhandza masingita swinene. Yo, Africans, we love miracles. We should be careful now. I mentioned, or I made a disclaimer last week, that we see in the book of Acts chapter 2, the very last verse is talking about apostles performing miracles. It doesn't say that every believer performed miracles. The Bible doesn't say that, but it does say that apostles performed many miracles. And through those miracles, who was getting the glory? Jesus Christ. And we also see the same thing here. Peter is stepping away to say, let me lay the foundation. This is the man who healed the crippled man. So Peter is showing them how they hated the very same man who healed the lame man. So that was the first point, their hatred, or the hatred of the Jews towards Jesus Christ. Rivengo leri ba Israel va nga va na rona eka Yesu Kriste. Now, Petro a lava ku va tsundzuxa vavanuna va Israel leswaku xiyimo xa Yesu Kriste hi xihi. Peter wanted to remind the men of Israel what is the state of Jesus Christ, the position of Jesus Christ. And so he started by saying, well, this man is the man that you hated. And we've seen this before. This is not the first time that Peter is saying that you killed him, you hated him. We saw it in chapter 2, verse 23 and 24. Because that was his first sermon. Peter's first sermon, Timaka chapter 2, verse 14, kufika 36. Petro ibule swilo swo fana ku hi n'wina mi nga n'wi dlaya. A mi n'wi tiva, you knew him, but you killed him. You knew him, but you handed him over. You knew him, he performed miracles, but you also did not acknowledge him. This is the same man. So you might be sitting here, mi nga va mi tshame kwala, mi twe evangeli ko talatala kumbe mi twe hi timhaka ta ku Yesu Kriste u endla 1, 2, 3. There is no other name. He is the Lord and Savior. Now, we're going to see Peter's persuasion. From verses 17. Now, we're going to see how Peter is going to persuade these men about the position or the state of Jesus Christ. So he's saying that, well, I know that you acted in ignorance. Ndza swi tiva leswaku n'wina mi dlaye Yesu Kriste ende a mi nga tiyimiselangi, a mi nga swi lavi, a mi nga tiyimiselangi, a mi nga swi tivi. That's what he's saying in verse 17. And verse 18 aku kambe xikwembu xi hetisisile hi mikhuva wolowo timhaka leti xi nga rhanga xi tivula hi milomu ya vaprofeta va xona hinkwavo leswaku Kriste wa xona a ta twisiwa ku vaviseka. You may have acted in ignorance. You may have done that without knowledge that that was the Messiah. You may have killed him, not knowing that that is the Messiah. You may have killed him, you may have disowned him, you may have rejected him. But he persuades them that, well, God was doing his will
Xikwembu a xi endla ku rhandza ka xona, Xikwembu a xi endla leswi xi nga swi tshembisa khale through the prophets. And when we read from several passages in the Old Testament, also in Luke 22, verse 22, it talks about that leswaku before his crucifixion in chapter 23, Luke 22, verse 22. Luke 22, verse 22, yiri loko ari n'wana wa munhu u ta ti fambela hi laha swi nga vuriwa ha kona. It has been foretold. U ta ti fambela hi laha swi nga vuriwa ha kona. And again in Luke 24, verse 45, ka va loko a pfula ku twisisa ka vona leswaku va twisisa matsalwa. These people did this in ignorance and they did not understand what they were doing at the time. And then in verse 19 he says that, well now, hundzukani ha kona, mi tlhelela eka Xikwembu leswaku swidyoho swa n'wina swi ta hlanguriwa. You may have done this in ignorance, but God was fulfilling his promises through the prophets, was fulfilling his will. He was also doing what he has foretold. But now you need to repent. Now that I've told you, now that I've reminded you of this, of the state of this man, now that I've reminded you of the truth, this is what you ought to do. Hundzukani. Hundzukani mi tlhelela eka Xikwembu, swidyoho swa n'wina swi ta rivaleriwa. Hi ndlela yin'wani Petro iri mi dlaye Yesu Kreste. A mi nga tiyimiselangi kumbe a mi nga swi tivi kumbe a mi nga swi twi, leswi mi faneleke mi xi endla i ku hundzuka sweswi because ni mi tsundzuxile, ni mi byerile. Hundzukani mi tlhelela eka Xikwembu. I vula yini? N'wina mi ehlekete leswaku mi famba na Xikwembu. N'wina mi ehlekete leswaku mi le ka line ya right. You've always thought that you are in a right lane. Kambe, you've turned because this is what you did. But now, if you did it in ignorance, now you know. Turn back to God. Thelelani eka Xikwembu. Loko mi thelela eka Xikwembu, God will forgive you. Xikwembu xi ta mi rivalela. Xikwembu xi ta mi rivalela, thelelani eka xona. Petro was persuading the men of Israel. Petro a ri karhi a khorwisa vavanuna va Israel leswaku ina mi nga va mi karhi mi nga swi tivi kambe sweswi ma swi tiva. Someone may ask, well, ya a ni nga swi tivi timhaka ta Bibele so maybe ni ta sungula ku ti landzelela after loko ni ta va ni le ndle vulavisisi and all of that. Well, now you know. Sweswi ha swi tiva leswaku Kreste wa ponisa. And there's only one thing that we need to do. It's to go to him. It's to repent. Loko ku ri ku timhaka ta Yesu Kreste a wu nga ti tivi, loko ku ri a wu nga swi tivi leswaku i mudyohi, sweswi wa swi tiva hikwalaho ka yini? Ka evangeli. Endla leswi faneleke, hundzuka. Endla leswi faneleke, tlhelela eka Xikwembu. Xikwembu a xi nge vi na ku, oh, lava a va nga swi tivi, mara va swi tive a day after. It doesn't work like that. A swi tirhisi swona. Ku hayi mina I've lived for many years, I didn't know, the Lord will not hold me responsible. Yes, he will. The moment you knew, he will. Because this is what has been foretold. And the Israelites were like, what? Yes, that's why van'wani va hundzukile va ponisiwa. So eka nkarhi lowu Petro a ri karhi a va khutaza, a ri karhi a va khorwisa leswaku you have to repent. So you may be sitting here today. I also want to urge you. Ni lava ku mi khorwisa leswaku a ku na rito rin'wana, a ku na nchumu lowu hi nga wu endlaka ku ponisiwa. I tintswalo ta Xikwembu. We learned that in this past Friday at youth. Hi karhi hi dyondzisa vantshwa leswaku who deserves to be saved? No one. I mani loyi a faneriwaka hi ku ponisiwa? Ku hava. Ku hava loyi a nga ta ku ni tirhile and ye a kerekeni this many times I did 1, 2, 3 and then now I need to be paid.
ku ponisiwa a hi hakelo, ku ponisiwa i nyiko leyi nga hi faneriki. So verse 19 yi vulavula hi timhaka ta ku ponisiwa. Loko yi ku hundzukani ha kona, Petro aku you must be saved. Mi fane mi hundzuka, mi fane mi ponisiwa, mi fane mi tlhelela eka Xikwembu. Don't fool yourselves. Go back to God. Say, Petro a ringeta ku va khorwisa leswaku okay, you have hated Christ, but now you can be saved. You can go back to him. He will forgive your sins. And he told them that ita hlangula swidyoho swa n'wina kumbe swidyoho swa n'wina swi ta hlanguriwa. He promises that if you go back to him, he will forgive your sins. So mi nga ehleketi leswaku swidyoho swa n'wina swi tele ngopfu, a swi koteki ku hlanguriwa hi Yesu Kreste. Yesu Kreste wa swi kota ku rivalela swidyoho swa hina. The third point, kulemukisa, the warning, Peter's warning. So the first point was Peter showing the Israelites their hatred towards Christ. The second, Peter's persuasion for them to turn from their hatred to God. Aba kombisa rivengo ra vona Yesu Kreste, Petro, leswaku va Israel mi vengile Yesu Kreste. So na hina a hi ti voneleni leswaku a hi le ku vengeni ka Yesu Kreste hikuva hi nga n'wi yingisi. Then loko Petro a heta ku va byela sweswo, a va byela ku well, you can still be saved. You can still go back to Christ. Mi nga ya ka Xikwembu. You can still go back. Mi nga tlhelela eka Xikwembu. A va khorwisa ku this is how. Hundzukani, repent. You did it in ignorance, yes, repent. Mi swi endle mi nga swi voni, yes, repent. But now he wants to also show them a warning. So just before the warning, we see in verses 20, it talks about there will be times of refreshment that will come for those who are believers in the Lord. These are the times when the Lord Jesus Christ comes back again. I saw in someone's status said, "Come quickly, Lord." This is the verse they are talking about. Hatlisa ubuye Yesu Kriste, because now those who have been saved, they long for those refreshment times. The times that are refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you. That is Jesus. So Yesu Kriste utabuya. When I went to high school, one of my former teachers used to say, when are you going to bring your homework? When are you going to bring your homework? Are you going to bring the homework when the Lord Jesus Christ comes back? And I used to hate that because he was saying it in vain. He was just messing around with it as it is a fairy tale. I felt bothered, but he was an old person, so I couldn't so I shouldn't karata just because antiba ku Yesu Kriste yes utabuya. So loko iku ntabuisa homework loko Yesu Kriste abuya, what do you mean? So believers long for this time because we'll be dining with the Lord, we'll be with our King, the one that we serve. And Peter acknowledges, with that statement, I can just see that, well, you may experience trials, you may experience difficulties, but man, when the time of refreshment come, you will be refreshed. And indeed, we believe that. So we are yet to receive our King in his second coming. Now, verses 22, the warning that I was talking about, verses 22, hikuva Mushe u vurile aku hosi Xikwembu xa n'wina yi ta mi humesela exikarhi ka vamakwerhu muprofeta la fanaka na mina, mi ta n'wi yingisa eka hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona. Now, Petro i lava ku tirhisa matsalwa ya Testament ya khale. Deuteronomy chapter 18, verse 18 and 19. Mushe a ri karhi a vulavula timhaka ta ku ku ta va na nkarhi lowu Xikwembu xi nga ta mi nyika muprofeta. Ku ta va na nkarhi lowu Xikwembu xi nga ta mi nyika muprofeta la fanaka na mina. By the time ya Mushe a tekiwa tani hi munhu loyi a yimela Xikwembu kumbe muprofeta. So Mushe a va byela leswaku eka Deuteronomy 18 verse 18, ku ta va na muprofeta loyi Xikwembu xi nga ta mi nyika yena, mi fane mi n'wi yingisa. Now I like the Tsonga version. Ni rhandza Xitsonga lexi hikuva xi tirhisa rito leri ri nga tiya.
iri verse 22 emaheteleleni mi ta n'wi yingisa eka swin'wana. Is that eka swin'wana kumbe eka hinkwaswo? Mi ta n'wi yingisa eka hinkwaswo. Hinkwaswo leswi a nga ta endla yini? A nga ta mi byela swona, hayi leswi a nga ta swi vula. Okay, because sometimes ku vula is to say, but ku mi byela, it has a command in it. Ku byela has a command in it. Mi ta n'wi yingisa, and ku yingisa, it's not ku twa. Okay, ku yingisa has an essence ya ku i byeriwa xilo wa xi endla. So Petro aku tsundzukani timhaka ta leswi Muxe a nga vula swona. So Petro a tlharihile ngopfu because a swi tiva leswaku vavanuna va Israyele va endla yini? Va tiva testament ya khale. So he used that situation. Petro a tiva leswaku vavanuna va Israyele va tiva testament ya khale. He knew that the Israelites were so learned from the Old Testament. So he used that road that, remember, Moses said, there will be a prophet among you. You will have to obey everything that it tells you. So verse 23, kutani kuta endleka leswaku un'wani na un'wani loyi anga yingisiki muprofeta lui u ta susiwa exikarhi ka tiko. That means they will be cut off. Loyi anga taka anga yingisi muprofeta lui, the one who will not obey this prophet will be cut off. Then 24, naswona vaprofeta hinkwavo lava nga vulavula hi ku sungula ka Samuel ni lava n'wi tlhandlamaka hinkwavo va vumbile masiku lama. Now Petro se a vula ku leswi va nga swi vula, this is what is happening, and that was the times of Acts chapter 3. Petro a ku leswi va nga swi vumba vaprofeta lava khale swi le ku humeleleni. Leswi va nga swi vumba swi le ku humeleleni. So Petro a va tsundzuxa leswaku hi n'wina vana va vaprofeta ni ntwanano lowu Xikwembu xi nga wu endla hi vatatana wa n'wina. So Petro a ku Peter said that prophecy actually is being revealed in these days. You are part of God's covenant that he made with your fathers. Mi vana va vaprofeta kumbe mi vana va ntwanano lowu Xikwembu xi nga wu endla na vatatani wa hina. And therefore he quoted a verse from Genesis 22 verse 18. So Petro aba niketa ku tsundzuxiwa ka testament ya khale. So we are not surprised. A hi hlamali loko Petro a tirhisa testament ya khale because aba tiva testament ya khale. Ku fana na hina sweswi loko hi tiva timhaka ta ku loko hi tiva dyondzo yo karhi, let's just say hi tiva ku loko munhu a byala ximilani xi fane xi fa ku sungula so that xi kota ku hanya, right? So loko munhu a fika a mi dyondzisa dyondzo leyi endlaku hi swimilana, a mi byela ku this is how it's going to happen. I ta fane i byala xi fa i cheleta and then xi ta kota ku huma. So Petro a ri karhi a endla swo fana ku from what you know, this is what is happening. And therefore aba yisa eka testament ya khale. So verse 26, Xikwembu xi sungurile ha n'wina ku mi humesela nandza wa xona a nga Yesu Kreste, xi n'wi rhuma ku ta mi katekisa hi ku mi hundzuluxa un'wana na un'wana eku biheni ka yena. So Peter was saying that the Lord has started with you. The Lord has started with you, men of Israel. So now we get to understand the sermon that Peter delivered to the men of Israel. He was reminding them of the state of Jesus Christ, that this is the man that is the righteous one, this is the Holy One, this is the one that you denied, this is the one that you rejected, this is the one that you handed over, this is the one that you handed over to be killed. However, you can repent. You have to repent. You have to repent because this is the promised Messiah. And therefore, he was warning them that if you do not obey this,
man, if you do not obey this prophet, if you do not come to the Lord Jesus Christ, you will be cut off. That was a warning. Now, it wasn't just a slight warning. It was a big warning because Petro ahlamusela leswaku, as much as you know that you are God's people, if you do not obey what I'm telling you, you would be cut off. And I can just imagine that might have made other people to be angry, to say, what are you saying? You are not God. God said that he loves this nation, Israelites, and you are saying that if we do not obey, this will be cut off. God said, no, he cannot do that. But Peter was actually saying that if you do not obey this man, you will be cut off. So that was a dire warning. Akuri shilemukiso leshikulukumba swinene. And I believe it is the same today. Nina kukutshemba leswaku I xilemukiso lexi xi nga xa ntiyiso ni le ka siku ra namuntlha. A ri karhi a va lemukisa leswaku loko mi nga yingisi Kreste, mi ta hambanisiwa ni nkateko wa Yesu Kreste, kumbe mi ta hambanisiwa ni nkateko lowu mi nga endleriwa wona exikarhi ka Xikwembu hi vatata va n'wina. That is from Galatians chapter 3 verse 16. Galatia 3 verse 16. Now, as we close as a church, what can we learn from this passage? Many lessons, many lessons. We thank the Lord for this passage today, but we want to acknowledge that Peter always thought of ways of pointing people to Christ. That is the first point. He always thought of ways to point people to Christ. Every opportunity he got with a crowd or other people, he used the circumstances to point people to Christ. So this ought to be a motivation. It ought to be our goal that we should make Christ known. Are we doing that? If yes, let's press on. If no, let's take heed of this call today. The second one would be the Bible talks about Christ's suffering, as being foretold during these days, or during the days that it happened. So it happened that he was killed. It talks about Christ's suffering and how it was foretold and how it was killed. Now, this calls for hope in all trials that we may meet, that the times of refreshing may come, like I said, from the presence of the Lord. We may be going through trials today, different kind of trials. We know that Christians are called to go through that. We are not going to lie. In this sinful world, it can't be. Sin is always contradicting to the nature of God, because God is holy, sin is evil and dark. Therefore, you must expect that there will be friction. And therefore, we know that we are not called to a life of pleasing our bodies, our self. We are called to the life of being holy, which is difficult in a sinful world. Thirdly, not only is this things against Christ not only is doing things against Christ is hating him, but so do denying Christ. So in one sense, unbelievers do not love Christ. Because John 14:15 says, loko mi ni rhandza mi ta hlayisa milawu ya mina. Therefore, how do you love Christ if you do not obey him? We start by first seeking him, and therefore we can obey him. So we get to learn that we need to realize that our rebellion, our constant rebellion, not coming to Christ, in some ways or in those ways, we are denying him the same way that the Jews denied that they actually did that. It may be in ignorance, yes, but today the Lord is telling us that we should be awakened from that. And lastly, unbeliever, you may be sitting here thinking, I didn't know. And so did the Jews. They killed him out of ignorance. Well, that is no excuse. Now you know.
Denying Christ means you hate Christ and you need to repent. You need to repent. Finally, kuhundzuka. May the Lord help us. Let's pray. Ay, khongeleni. Xikwembu tatana, hi rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha. Hi kombela ku pfuniwa leswaku hi twisisa xiyimo xa Kreste hi matlhelo hinkwawo. Leswaku Kreste u hanyele vutomi lebyinene naswona u hanyele hina. Leswaku loko hi pfumela eka yena mi ta hi ponisa. Hi kombela leswaku Xikwembu tatana mi hi pfuna ku amukela ntiyiso hi titsongahata, hi amukela vudyoho bya hina, hi amukela leswaku i nyiko. Ku ponisiwa a hi hakelo, yi nge tshuki yi ve hakelo. Naswona hi ehleketa leswaku xana hi nga swi endlisa ku yini hosi ku va hi yingisa Yesu Kreste loyi a nga vengiwa, a nga dlayiwa, kambe yena a hi vukarha a lava leswaku hi ta eka yena. Kreste a nga tlherisi mudyohi loyi a hundzukaka, kambe u nyika tintswalo eka loyi a hundzukaka. Xikwembu na hina ha khongela leswaku eka siku ra namuntlha hi hundzuka eka swidyoho swa hina, hi ri vapfumeri, hi tlhelela eka Xikwembu. Loko hosi ku ri na lava va nga ri ki vapfumeri, n'wina mi tivaka timbilu ta hina, mi va koka hi ntiyiso wa n'wina leswaku a va nga swi koti ku ta emahlweni ka n'wina loko va nga voni xidyoho xa vona. Ha khongela hosi leswaku mi ta hi pfuna eka siku ra namuntlha. Ha Yesu Kreste. Amen.